دەمباش وەک هونزانن نوچە تیڤ تەلەڤیزیۆنێکە نوێیە لێ حەڕۆ بە بەرنامەی خۆ خەباتێ خۆ و لێکۆلینێ خۆ پێشبێری وەیە یەکۆیە کۆتینە سەر ئەکرانی وە ئەڤ بەرنامە me ya bi navê Çaralî jî bernameyeke nû ye îro dest pê dike. Di vê bernameyê de em ê mijarên herêma me ê cîhanê ê siyasî ê civakî her çi bûyerê mezin hebin her hefte binirxînin û bi taybetî jî gelek nêrînên cuda cuda bînin ser ekranê we. Di vê çarçoveyê de nivîskar, akademîsyen, rojnemavan û siyasetmedar ê bûn mêvanê me. îro jî em ê bi taybetî li ser meseleya têkiliyên Amerîka û İranê biaxivin. Gelo ev şer piştî şer jî em bêjim peymaneke agirbestê îlan kirin. Ev ê bigêje çi encamê çi dibe bila bi we diyar e ku jeostratejiya herêmê ê biguhere, dengeya siyasetê ê biguhere. Di vê çarçeveyê de xeriteyeke çawa nexşeyeke çawa ê çêbibe. Hêla siyasetê ve kîjan hêzên rewşa xwe çawa biguherinin pêş bixin yan jî şûn va bikevin. Bi taybetî jî alaqeya wê li ser Kurdan û Kurdistanê ê çawa bibe. Em ê îro vêya niqaş bikin. Di vê çarçeveyê de jî mêvanê me hem li stûdyoyê henin hem jî online henin. Li stûdyoyê mêvanê me birêz Günay Aslan tu xêr hatî. Rojnamevan bi salan e hûn nas dikin. Dîsa akademisyen doktor Huner Casim tu xêr hatî. Wek online ji niha doktor Serdar Sadî heye. Pişta dîsa mêvanê me dinê em bêjin doktor Saadettin Mele û Lokman Guldivê jê beşdar bin. Serdar tu jî xêr hatî. Belê. Mala tava be. Günay em heskînekî te dest pê bikin. Wekî destpêkê de ji manî ziman bi rastî ji rojhilata navîn meseleyeke gelekî girîng heye. Yani heya niha şerê Iraqê, şerê em bêjin gelek cuda cuda çêbûn. Lê ev ji merheleyeke nû ye. Her çi qasî yani hêla şer ve kê têk bir çawa bû evaya meseleyeke dinê. Ama ev nêzîkbûna Amerîka û İranê heskî şer bikin, heskî hev bikin. Bi newê çi encam dibe bila ber rojhilata navînê biguherine. Tu çi dibêjî? Serîda Nûçe TV pîroz be, bername jî pîroz be. Serkeftinê jî vera dixwazim. Hêvîdarim hûn ê bernameyê baş çêkin. Niha ev peymana İran û Amerîka ji Cenevê hate îmza kirin. Peymanekî em bêjin taslak e, ön peyman e. Peyman daviya pişrojê şunda derkeve an dernakeve em evî jî baş nezanin lê ez dikarim îro bêjim ki Amerîka û İran hev kirine. Lê hember van peymana hem nav İranê de, hem nav Netewê de, hem nav Amerîka da bi taybet jî nav devleta İsraîl'de ekekî tunç heye. Reaksiyonekî tunç heye. Tepkiyekî mezin heye. Lê dikarim bêjim ki Amerîka û İran, İranê nû, İranê qalîbaf. İranê qalîbaf û Amerîka dest bi hev girtine ye hev. Qalîbaf serokê Meclisa İranê bi avayek fermiye ama liderek fiilî tu dibînî çawa dinirxînî? Liderê İranê pêşa me ev e. Wek nav Netew jî dinêxirin dibên ji bo qalîbaf dibên dibên Erdogan İranê ye. Wek îstadî jî nav dikin. Zaten pêşiya wê vekirin. Ali Larijani wardî wek ji dizanî Fransa, NATO, Avrupa tercih havan Larijani dî piştî Xameney. Lê ew hate tasfiye kirin. Rejimê berê ev kê wan em bêjin serokê wanê herî giring alî İsraîl û Amerîka hatin kuştin. Hêzekî jî nav İranê alîkariya wan kir. Ev jî hêdî derdikeve holê lê serî de Amerîka Trump terciha wî qalîbaf bû. Na dîsa hevra nav Netew de hin tiştin dibêjin, hev nexne dikin, daxuyanê tunç didin lê qalîbaf îdî em dikarin bêjin ki hekî darbeyekî çînebe. Çünkü İranê de reaksiyonê mezin jî henin. Em nizanî çawa be. Niha em evî baş dizanin ki İran û Amerîka heta di meh sê meh gengeşî bikin. Danûstandinê wanê pir taybet e. Di hinê cigîrê Trump jî got, J.D. Vance jî got. Got alî leşkerî heyet hene, heyetê pîspor. Na İran kabul kiriye fermandarê pastaran diçin Qatarê. Ji send komêra rûtinin. Artêşê Amerîka û artêşê İran
bi taybetî pastaran li Dohayê rûnên gengeşî bikin. بله Diplomatê wan, diplomatê İran û Amerîka jî cenawre hev dikin, hev dibînin. Danıştanda Emirliğe. Heyetekî jî pisporên yê istihbaratê ev jî diçin evkê Emirat. CIA û em bêjin Mossad İran evkê. Muhafızı İran'ı bله Erê. İthalatê çi ye navê wan nizam bû yani. Niha vek Sidî Veskot duhinê got ku heyetên pispor pir hene. İran kabul kiriye. Ev heyetê Amerika û İsrail, Amerika û İran danıştandinê çekin. Ez vê baweriyê dame erkekî derxinin holê. Nexşeyekî rê بله derkever holê. Niha berê wî şer jî nav şer jî piştî şer jî em dêna xwe didin ki Amerika dixwaze İran cem xwe bigire. İran dixwaze ji Amerîkayê re İranên em bêjin vek piştgirtiya Kalibaf dikin. Dixwazin ji Amerîkayê re bina berê nebe jî bina berê İslamî şoreşê İslamî berê Xumeyni nebe jî dixwazin Amerîkayê re peymenekî nû çekin Amerîkayê re şîrkakirekî çekin. çek Amerika jî konsepta wî evlekariya nû بله misyonekî daye İran lema Trump û Netanyahu hember hev hatin lema tekiliya İsrail û Amerika biçek xirab bû. Çünkü em bêjin stratejiya Amerikayê da İran û taybet jî Şîî heremî Şiara rolekî yê were dayîn. داین Ev hêvî Güne emi veya şirove bikin. Ne? Jber ku te agahiyên balçîştan yani mesela Xalibafın hevdîtin çi dibin. Bila mamosteyê jî bêje em turekî dîst hemî ser vê bisekinin. Yani mesela niha kekûne ji got em bêjin Xalibaf derdikeve pêş yani jî hin hevdîtin henin bawek stratejîk gel milan va. Ev İranê bixe aktorekî herêmî çi dibe yani tekliye wan her du welata û İsrail mesela veya kêfxaş e demdirî bifikirin yan çi rewşê tu dibînî manzaraya pêşîn ya destpêkê em ê dîsa vegerin ser bisekin ama wek destpêkê tu çi dibînî سپاس بۆ وێ دەرپەتی سپاس بووە سپاس بۆ تەلەڤیزیۆنەوە مالیە بابا. سپاس بۆ میوانێت خۆشەویست لە ڕاستیدا ئەس دخوازم سۆرمانجیدا بله بله کرمانجا من لەوانەیە وەکیوە نەبێت هیچ نەخەمە ملەتی me soranjî kurmancî hemû fam dikin سۆرمانجی باشترە بله. بەنرینە من ئەم خەڵکی me سۆران فام دیکە هەمیشە خەڵکی me کرمانج فام دیکەن وەکی جەنابێتە باسکردیانی ئەو پزگirêka di nav ew rewşa nû ya di nav piştî şer yanî me بله qonaqeke berî şer qonaqek bû di nav navçe di nav rojhelata navîn de berî şer rewşekê dîke bû rewşeke cuda bû ji aliyê stratejîkî ji aliyê aborî ji her aliyekê dîke ama piştî şer me qonaqeke dîke yanî rojhelata navîn berdem gorankariyekê dîke xwe yanî gorankariyê nûê dêne pêş لەبەر چی گۆڕانکاری نوێ دێنە پێش ئەو کارتێت ئیرانێ بەری هەبوون ئەو کارتی ئیران بەری تیۆری هەبوون ئەلعان پراکتیکی جۆرێک لە پراکتیکی بکاردێنێ بەرامبەر کێ بەرامبەر بە ئەمریکا بەرامبەر بە بەرژەوەندەکانی ئەمریکا بەرامبەر بە بەرژەوەندەکانی ئیسرائیل و ئیسرائیل ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ 100 ساڵی ڕابردوو yani eğer bir Mamosta zêde em neçin dîrokê. Na her wekî dîrok. Merheleyek te gotiya. Belê. Piştî şer bi rastî tiştekî gelekin. Çünkü berê we gelek hatin. Ca min ew tiştê bes pêxijim yani bi xêrayî bêjim biraya xwe. Destpêka dirûstbûna dewlet netewe ji Êranê de du qonağa heye. Qonağa serdemê padşahî heye. Ew 50 çend sal berdewam kiriye. Qonağekî serdemî Komarî İslamî Êran ew tavê gavê berdewam dike. Bederîna min piştî vê şerê Êran yani محکومه به گۆڕانکاریەکی دیکە ji nava xwe ji derve yan ji nava xwe ji ber hendê ew gۆڕانkarî be ew berî ew du sîstema sîstemekê dîke li Îran dekirê bihête avakirin ama ew sîstem çawa ew sîstem li nav sîstema Komarê İslamî Îran ji dayîk dibî yan sîstemekê dîke ji dayîk dibî ji ber hendê ew gۆڕankariyeke mezin e di nav navxweya Îranê de û karîgerîş li ser bandoriya xweş li ser rojhelata navîn durust dike ew yek ya du divê Pirsiyar ew ye piştî 4 meha şer dest pê kirt. Yani 28 Şubat şer dest pê kir tavê gavê piştî çil roj şer berdewam bû
لآمانج شر آرمانج إسرائيل وآمانج أمريكا جدست نهاتنا بدست نهاتنا آمانج إسرائيل تشتكي ديكبو آمانج أمريكا تشتكي ديكبو في شريدة جعالية استراتيجيك جدا دفكرة أمريكا جدا دفكري إسرائيل جدا دفكري إسرائيل آمانج استراتيجي إسرائيل لنا بردنا برنامج أتومي إيران بو برنامج موشكي إيران بو وقورينا سيستم سياسي إيران جبو أما أمريكا نيرين استراتيجي جدا بو أمريكا به هیچ نوع باسی قورينا سيستم سياسي إيراني نذكرت الآن دو نرين جدا هنا نرين إسرائيل جدانا نرين أمريكا جدانا پشتی وی ڕێکەوتنامە ئەو چاردەخالیە دبینە ئیسرائیل دبینە ئەمریکا و دبینە ئیران هاتە واژۆکردن ئەو ڕێکەوتنێکە بەدڵی ئیسرائیل نییە ئەمما نەوعێک بەدڵی ئیرانیا هەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان بەدڵی ئیرانیا هەیە ئەمریکیش بەرژەوەندی ئەمریکا ژ ناوچە ژ جیهانێدا هاوپەیمانی ئەمریکا ئەو دخوازیت وەسا دخوازی ئەو ڕێکەوتن بهێتە جێبەجێکردن دێ قۆناغێدا ئەمما ئەو ڕێکەوتن کۆنکریت نییە يعني أو ريكوتنامة حتى فيغافي نشوت يعني بوارا براكتيكي غابا شو بوارا براكتيكي أو روشا ناوشكش روشا ناوشا روشا روجرات نابين بنوع أكيد كده تقورين بنرينه من ما بشتي في بيواجوي سيناريو ديجه هنا سيناريو جدا هنا إيران وجناوشي أو سيناريو هر قران كاريك لنا خو إيران دا در في إيران دا باندوريا خو سر عالیه کردستانی هی بتایبەتی باکووری کوردستانی و باشووری کوردستانی و ڕۆژهەڵاتە کوردستانی مامۆستا ئەمی بە باخبن مژارێک مەژ خۆ ئەوە یعنی بنگەهین ئەمێ بێنە سەرویە دکتۆر سەردار گەلۆ تو چ دەبێژی یعنی نەها تو ژە ڕۆژهەڵاتی یعنی ئەم بێژن ئیرانê tu dînamîkê wê ya ji nêzva nas dikî û her wiha niha Kanadayê wê derê wek akademisyen xebatê xwe dewam dikî û Amerîkayê jî tu nêzva dişopînî ev hevdîtin ji xwe re çi tîne ji bo Îranê ji bo Amerîkayê ji bo İsraîlê û her wiha ji bo rojhilata navîn ji bo destpêkê tu çi dibêjî me re Serçava ez bawerim pirsgirêkek teknîkî heye te pirsa min bihîst lê dengê min dizanba belê me bihîst belê kerim kir Silav ji bo we ji bo hevalên we Mamoste Medê birêz yanî ez jî dixwazim te wî hevalkirine bi Mamoste Güne Aslan û pîrozbahiya televîzyon û bernameya we li we bikim çava yani belê li aliyê şer ve şer bi şêwazekî sekiniye lê ez nebawerim ku ew şer bi şêwazekî temamî hatiye sekinandin lê ew krîzekî ku heye gelek dûr e ji bo ku min bêjin ku krîz qediya ye ew krîz berdewam e yanî niha em di demekî pir nediyar de jiyan dikin û ew agirbestekî ku heye elbet aliyekî wî belkî qediya ye aliyekî ew şerekî ku heye qediya ye lê li aliyê siyasî ve krîzekî pir kûr berdewam e ne tenê li Îranê lê li hemû herêmê tiştekî wisa heye yani ew balansê hêz ku li herêmê hebû bi şêwazekî pir ciddî bi şêwazekî pir dramatîk hatiye goharandin û li aliyek em dizanin ku İsraîl bi şêwazekî pir bihêz derket li aliyê eskeriyê ve nîşan da ku çi qasî dikare bandorê dayîne û çi qasî bandorê wî li ser Amerîka hebû ku Amerîka bixe nav vê şerê de ku di nav hundirê Amerîka de kesan yani Trumpê bi vê tiştê dixwazin biçûk bikin yan henekê xwe pê bikin ku bûye kesekî di destê Netanyahu de û Trump jî gelek caran li hemberî vêya sekiniye lê em nîşan da ku Amerîka jî dixwaze ku li aliyê eskerî webe li aliyê siyasî webe li aliyên din webe rasterast mudaxileyê bike û elbet İran li aliyê eskerî we derbas bû necat bû necatiya bû xwe kir yani elbet
gelek aliyevi arteşavi darbên pir mezin dîtin lê em dikarin bêjin ku İran ji vê şerê derket. Yani eger ku em bêjin ku ew beşekî ji şerê divê beşê de derket lê li aliyê siyasî pir zaîf ma. û li aliyekî din jî aliyê aborî kam lê binêrin bi rastî İran di rewşekî pir zehmet de ye û İran mecbûr ma ku bikeve navê agirpestê. Ji ber ku İran naskirina Îranê pir giring e eger ku em bixwazibin analîzekî em çavbêjin dîrokî û siyasî ji bo vê reşek bikin. İran li ser esasê nasnameyê çêbûye û ew nasname pir giring e ji bo kesên ku di nav çarçeve hêz çarçeveya siyasî li Îranê ne. Li aliyê din gelê herêmê çi dikin, gelê İranê çi dikin, em dizanin ku li Gazayê heta Lubnan, heta Kurdistan, heta Yemen, heta İran bi rastî gel bi şêwazekî pir bihaya ew şerê dide û mixabin di piranî nirxandin û şîrovekirin û analîzan de aliyê gel êdî bi temamî hatiye valakirin. Yani ew tesîrekî pir mezin li ser herêmê wê çê bike di 10 salên pêşî Yani de. em dikarin veya bibêjin Yani li aliyê Doktor eger ku Serdar. Kurd tasî ez vê Bel- beşê bidawî bikim bêjim Bel. ku erê li aliyê eskerî we şer sekiniye. Ez nabêjim ku bidawî bûye. Ez nebawerim ku ew şer bidawî dibe. Ji ber ku yani eger ku Amerîka ji bo çigarên xwe ji bo سوودên xwe li herêmê de be li aliyê siyasî û li aliyê stratejîk li aliyê eskerî lê şer di navber du nasnameyên pir li hember hevdû de ne. Nasnameya Şiî İslamî ya nasyonalîst a Îranî û nasnameya İsraîlî ku dixwaze li herêmê hêzekî wisa dixwe nîşan bide ku êdî qet kesekî cür'etê êrişê bike ser İsraîlê. Li aliyê siyasî ve bi rastî herêm ketiye nav qonaxekî nû. Ew qonaxa nû vê çawa ve elbet nadiyar e. Em dikarin bêjin ku gelek lîstikvan hene li vê derê û ew lîstikvan jî nîşan dan ku hîn hêzên wan hê maye. Em dizanin ku hem Qatar hem Saûdî hem Pakistan hem jî Türkiye Erdogan rolê wan hebû ji bo vê agirvestê lê ew rol çi qasî berdewam be em ê bibînin. Li aliyê civakî ve li aliyê çandî ve rastî bandorên vê şerê niha dest pê kiriye. Êdî em ê hêdî bandorê vê şerê bibînin. Yani bi salan e li Ewropa li Amerîka em dibînin ku kampanyayekî dijberî li hember koçberan hebûye û ew hestên li hember koçberan yani ew qasî tûşkirin ku bû be beşekî siyasetê. Niha jî şer jî anîne ser ew kesên ku rê bibin koçber niha ne rê koçberiyê heye yani siyasetên koçberiyê hatiye sekinandin ew hêvî jî nemaye ji bo gel li aliyê din jî her roj bombebaran û rewşên tevlîhevî ya siyasî û eskem dibînin ku li ser gel tê meşandin ew ê gel vê çawa bike yani ku niha yani li Tehranê doh min nûçeyekî bîst ku yani nan destpêkê her tiştî ye nanê xwarinê sê qat bûye yani tenê di wan çend rojan de. Di wan salên hûrî de heta 2 sal berê 3 sal berê ew nan belkî heya niha 40 qat 50 qat biha bûye. Yani gel bikeve navçe rewşê bi rastî ew ne zelale û pir Imam Usta, peki, xeterîş e yani. ama ez veya bêjim. Bence ku Belê. vê alî bi rastî bi ciddî lê binêrin. Tamam, mesela hêra aborî ve vê gavê bi rastî gelek tengasiya henin û encamê şer ê vir û pêva bêne xuyanî û wextê em ê yani di vî şerî de bi rastî çi bû em ê piştî vêya bibînin ve em ê çawa vêya bibînin hêla civakê ve em bêjin
اوی خویا به هلا آبوری و هلا تکنولوژی و ام بیشن جیواک کاواک حیان ها رژیم نه مجبور بو سری هلده و وقتی ام ببینن لیت تشتکدن هیم اگر امریکا و ایران هف بکن و وقتی امریکا دبیجه مثلا 3 میلیارد دلار ام ریو بکن ام همو امبارگوی را بکن ام پیمان آبوری اینو داینن و وقتی اوی دست رژیم راحت نکه از وانا بشک جه هفدیتون او پیمانا اگر بسته کدنا براوان ده از بشک لگد بینم البته يعني جبويكو إيراني قان يعني ده ناف إيران دجي تبلي هبيك مازن يعني جي آلية كي أو إليتا السياسية لإيران قان بكن بلد من تشتكن فرم كاري أمريكا وإسرائيل اللي قال إيراني نقد يعني صديسات نقد يعني بردوام به يعني احتمالي كي مازن هياكو او دخوازنكو او ديناميكنكو دهندوري اليتا السياسية ايران ده هيا انكي لفيلي تفلي هاوي تشيكن وكي ميواني وجي قد دخوازنكو بنيرن او بيمانا اشتي او بيمانا اقربات ببورن بيمانا اشتي نيناو او چقاسي باندور دكا لسر هندوري سياسة ايران ده و پشتی وی از باورم کو به شوازه کی دن هم اسرائیل و هم امریکا بلیزن چون براستی دنهاجی وقتی وی جبوی امریکا نه وقت شریعه هم جهانی بردوام هم جی هالبجارتن نوامبر هیا نتانیاهو بخواد دنا هندره اسرائیل ده گلک پرسکری کان جیان دکه يعني از باورم د داویه ساله ده هیا داویه ساله او پروسه به بردوام به اگر کل هندری ایران دجی تشتکی چینه به از باورم او شر به شوازه کی دن ادامه بردوام به بیانجی ماموستا شکل کی دن بخواد ببینه گل کساد بجن خوازن ایران وکی لبنان بکن اسرائیل یا امریکا کنگی بخواز بن او ایرش بکن لی ایران جی نشان ده کد دست وان ده هین کوز هی يعني او با هرمزه براستی سورپريزه كي مازن بوجبوي قال لك كسان يعني قالوا امريكا لفي آلي ده چقاسي تكاره كنترول بك از نبارم امريكا نها آماده جبوي بيتشتي لحياة داوية صالة ودسبيكا صالة زالفته ام هین راشن جوداتر دکارم ببینم. ماموستا اگر ممکن بس استودیوی ببینه امی دیسا پرس کتاب کن لی دخوازم ویدری میوان مبپرسم یونای و گداری کر بله نه وکی سردار جیویاتی نظام به تایبتی تمام اگرم سناریوی بنرن خالی باف امریکا با استراتژیک ممکنه به گلک پیمانان چه بکن هفزدن پیک بکن اما عالیه کدینجی realite ایرانه هی یا جیواکی yani civak mesela hela abori va hela siyasi va o ve rejimi ne razıye o beri şerij gel katliam çebun hiç na heye her vahadisa İsrail revşe ne memnune eğer İran bibe hef peymane Amerika'yı tekili kurt bin walatin Araba ne ki eviya ne razı bin veya çağatın xiniye mesela nafku gelek kaos yani 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 kadın vekili evi beşin beri apışık mukavinci beri teşki eşidi de mirov fakat Roland Civaka ve demi de pırkeme Roland Civaka nine Roland Civaka nahilen Civak roleki bilize ne işin İran'cı ne iştin Türkiye'ci ne iştin Halemidin'ci ne iştin Namletevci nahilen yani Roland Civak tesir pevajoy nakin bir rast mesele stratejik nakın belki konjonktürel nekser rahaldın böyle ne mesele İran'da karın nevici disa vekili bejin Amerika sistema nuyu navletevda jboro şelat stratejik viheye daniye berxu dibe az idi bina beri viheremi kontrol nakim arteşiku naşinim, şer nakim, pera naşinim, psikerek der nakinim. Bercevendiyamın tişkidine li az idi vi heremi kontrol nakim. Vi heremi bula hizen heremi kontrol bikim. Az inavanda denge çekip, Araban denge ki, Şia denge ki, Türkan denge ki, İsrail denge ki,
از نوان دا جی پیما چکیم هر کسی جی گریده یخو بکیم استراتژی امریکا اوه لما وی شهر دا نهیش که ایران هلو بشه نهیش ایران دا ام بیجن اوکه کی zarar cana geçi mezin çiğbe. Amerika dikast siyaseti İran bu gahirine. بله İsrail dikast rejime İran bu gahirine. Amerika dikast siyaseti İran'ı bu gahirine. Amerika serkeft. Le psikirik iyi yani. Nav İran da şey, nav Amerika da şey. Yani ev siyasete İran'ı bu hatiye gahirtin. Ev idi em bejin rojeki zutur ne kadar bir keveci yani. Evri aluzi de berdavam be. Şerji carcaran ye dest be bike. Dema psikirik derket Amerika'yı yarışe bike. Dema psikirik derket nav İran'ıydı. Amerika dikara çenciye disaliye kalli. Hep girine yani. ما Siyasete كنا İran بدري تتشك باچشت بيجي يعني حياني نها يعني قال لك جان بيجن مديا جهاني دا جفر دا وردا دا جي بران استراتيجيت بيا دبيجن دخازن ام بيجن هيجومونيا اسرائيلي حريمي خرط ببه ایران هناك ضعيف به وكي غوارتنا رژیمه ام بيجن عرب و اسرائيل هف بكن پیمانا ابراهام دوی چارچوبه دا دنگه کوسات شبه اما نها تو دبيجي همو بهورا hemu به evra çava. Na İsrail dixwaze heremî kontrol bike hêza İranê tune Amerika piştgirtî neke nabe Amerika jî piştgirtî heta ciyekî dike. بله İsrail hin tiştîn zêde dixwazin Amerika dibe nabe. Çünkü dema tişkî ti dixwaze tişkî ti dîkî istixrar çê nabe. بله Peşa İsrail jî digirin. Amerika peşa İsrailî girt. İsrail jî guhertînê mezin çêbin. Emri siyasi Netanyahu jî Kurt bû. Netanyahu iktidarı da bibine nabine mevjin zaneli. Amerika dena xwe dedi ki yani strateji de Pakistan, Suudi, Türk, Katar بله ev dengekine. Dengeki mezinin. بله İran dengekiye. İran heremi Şia dengekine. İsrailci, Emiratçı hepsi dengekine. بله Mısır hem bejin Ali, Pakistan, Türkiye o Suudi'de heye hem de Emirat o İsrail'de de kardeşim. Naha Mısır hezeki mezine. Suudi hezeki mezine, Türkan hezeki mezine, İran hezeki mezine, İsrail hezeki mezine. Ev haram ne kadar hezeki tane bir seri koyu ev bike kontrol bike. kontrol Denge ki çekin. Balans ki bedin herami herkes ki ku razı veren ne işi psikirik derkebinde dema İran peymana İran demehdi bejin evde belki disalcı bir kişine şu bu siyaset stratejik normaldir evet disalcı kara bir kişine dema İrancı bir kere navi dengeyi çünkü ek nakhas nav nefteci mesela hizin Avrupa'yı NATO'yı Amerika'yı nakhastin İran hilveşe ye psikirik ki mezin derketa mesela Suriye hilveşt Irak hilveşt zaten Trump جی وکیلی گفت ام خطای عراق چکید ام خطای ایرانی چه نکید عین خطا هم ایرانی دوباره نکید ام ایران هم بر ام بیجن رژیم مولا siyasete ki var bu rejim molla iyi tasvir be yani İran siyasete vici sistema vici na siyasete var hatta goertin le hedi evi desbeke pişti rejim olan jevere goertin le yani yedem biriş bisek bömeşe. Aloziyi pır derken carcaran şerjiyi desme bike. Fakat texuyan ki İran ve Amerika erkeki girtine. ahengek navanda hevdu girtine. dengeyek navanda İrade ki İran'ı بله Amerika ile desteği carek edin girtiye. girtiye Evdeşi bernadın. Trump'ı hürmüz bernade, Amerika hürmüz bernade. İran bernade yani kontrol ki mesela bu berjevandı yahu dizayn eki nu bide. Mesela Körfez yevara dizayn kirin, Herememe yevara dizayn kirin, Hürmüz icadı. بازرگانیا چینی پترولی دکره اویای کنترل که انرژی کنترل که بازرگانیا حریمی کنترل که روسیای کنترل دکن به ویوان Dema şerden medeni kudayı ve Amerika, İran listike ki hevra listike ki mezin listin. Ser Hürmüz'ü.
nav listeki de Rusya cihebu, bütün cihebu. بله Çünkü dema Hürmüz hatta ihtimandır, hata girdi. Berjevendiye Rusya pır zede bu. بله Petrol ne hat, gaz ne hat, Rusya frot. پست بفروشه بله Çin darbe ekimezin kar. Darbe ekimezin ji Avrupa kar. Trump hember Avrupa'ya ji. Trump ve Putin hember Avrupa'ya ji kardı ki, hember Çin'e ji kardı ki. Yani ev Kurdiya mizede ev naketi. نه تفهم کرد ما مسته نها براستی جو استراتژیک یعنی مثلا پرانی اوه یعنی پس بوجته قالوا ممكن به مثلا بشتي ويا ايران حتى كو امبيجن حيانها بالتشيني روسيا راتيكل داربو وي خطي دركبه و ايدي امريكا اسرائيل عربستان السعودي وان ولاتان را تفكر وكي بريزغناج قلت دناف دنگه كده في سيناريو چادي دەستێتە خۆش بی سوالێکی باڵکێشە ئەما ئەگەر ئەو سوال داپڕێژینەوە بە نوعکی دیکە ئایا دناو پەیوەندی ئیران و پەیوەندی چینیا و پەیوەندی رووسیاش ژە چ ئالیەکیدا ینی ئیرانی پشتی دروستبوونا جمهوری ئیسلامی ایران تا vê gavê ئیرانی هاوپەیمانیی خۆ هەنە دناو ناوچەدا ئەما هیچ وەختێکی پرۆژەی استراتیجی خۆ ژە تێکەلی ژە پرۆژەی رووسیا نەبووینە ژە ئالیە استراتیجی هاوکاری هەبووە ئەما وەکی دبێژی هاوپەیمانێکی استراتیجی بهێتە ناسکردن وەسا نەبووە ئیرانی بەرژەوەندی خۆ هەبوونە هۆگۆمۆنیا خۆ هەبووە پشتی بەتایبەت 20 ساڵێ بەری یعنی پشتی دروستبوونا هیلالی شیعەدا دەگەڵ چینیاش وەسا چاوپێکەوتنێکی یان سەردانێکی سەرۆکی چینە هەیە بۆ ئیرانێ سەردەمێ حەسەن ڕۆحانیدا داواکاریە چینیا ژە ئیرانی ئەوە بوو کە ئیران بەشێک ژەوێ هاوپەیمانیە هەوگۆمۆنیا چینیا هەیە ئەگەر هاوکار بیت ئەوان دکارن ژە ئالیە ئابووری و ژە ئالیە دارایی هاوکارێکی مەزنێ ئیرانێ بکەن ئەما ئیرانیا ئەو ڕەدز کرد ئەو قبول نەکرد ji ber هەندێ gelek yanî نقطê استراتیجی hene berjewendiyê îraniya wekî berjewendiyê stratîjiyê xwe têkel digel berjewendiyê Rûsî û Çîniya nakin bes بۆ ئەوەی yanî لە واقعی سیاستê ew ما مستبيش بيرنك وقت بين الخندران خد كنا دكتور سادي جاني زمان مثلا ايران اگر گوهرنه کی بکه مثلا بنسازیا آبوری بنسازیا لشکری همو بچین روسیه و گریدایه یعنی قال لك تشتان قال اجابن اوي بيجم ما اوي بيجم يعني برجوندي چنه يعني ايران چه روسيا چه ايران دخوازي چین چه ایران دخوازی جدر به ایران 5 پروژه هنه 5 دید استراتژی هنه 5 پرسپکتیو استراتژی هنه جدر به ایران پرسپکتیو ای امریکیا جدانه ای اسرائیلیا و خلیج بتایبتی امارات جدانه پرسپکتیو چینیا جدانه چینی دخوازن او سیستم سیاسی ایران بمینی برجواندی و هگمونیا و دناوچه بمینید روسا دخوازن وسا بمینی اما برجواندی خو هگمونا خو سر برجواندی ایران زالتر بکن یعنی او دیده پرسپکتیو روسیا و پرسپکتیو چینیا جعلی پرسپکتیو پاکستانیه تکلیه که آسایش نتویی دبینا دناف آسایش نتویی پاکستانی و ایرانی ده هیا بری چند روزی چاپیکوتنه که سروک ایرانی و سروک وزیران پاکستانی هیا دبیجی شکستا پاکستانی شکستا میا شکستا ما شکستا ایرانی هیا او برجوانده که استراتیجی هیا گاوا او آخافتن دکی علی استراتیجیک جو استراتیجیک تماشه دکی وکی مامستا هینا زمان سعودی و گلک علیه دیکه وکی دولت مصر و ترکش دناوی پیواجوی دهانه یعنی او پیواجو هاتیا گورین اما علیه که دیکه پروژه که دیکه هید بیشن پروژه پان ترکیزم سر ایرانه و اندزان او پروژه پان ترکیزم سر ایرانه پروژه که جدیه باندوریا خوش هست تا بگاوی ایرانیش دزان او پروژه هست جبر هند ایران پشتی او پیواجوی دگل امریکا سیاست ایران دهن گوری بنری نامن جعلی آبوری وضع روشا ایرانی زور خراب و کمامستای باسکر جعلی دارایی روشا ایرانی بری 47 سالی تابع گاوی هیچ وقت واسا خراب نبوه جعلی دیپلماسیش پیوندی و تکلی دیپلماسی ایران جعلی جواکا نبدالتی قطینه لاوازن ضعیفن اما جعلی استراتیجی ایرانی مشهوره کاری که دیگه استراتیجی نه جعلی که جو استراتیجی بنا اکیدی که بینه
ئەو جارێ بێن هاگومونە خۆ دە ڕۆژەڵاتە ناوین دروست بکەن vê hegemonê de rojalata nawerast dîda stratejîk yan perspektîva Îranî ya qewmî çûnke perspektîva berî ya dewleta Îranê pêşî şerî perspektîveke bi tewawî perspektîveke dînî bû mezhebî bû lê wextê şer dest pê kir ew çil rojê şer da nasyonalîsta Îranî ziyadtir bûye ew nasyonalîsta Îranî û perspektîva ya mezheba şîî têkel bûye an tiştekî dike cuda dروست bûye ji ber hendê lazim e me piştî vê pêvajoyê piştî vê rêkewtinê nerînekê dike bo Îranê bixwînin ew nerînîş ew dîdeke stratejî ew dîda stratejî ji karîgerî ser tevlî yani bi tewawî ser hegûmona rojalata navîn dibî bi taybetî ser wekî min bas kir yani ser Kurd bi şêwekî giştî li ser Kurdistan her çar parça Kurdistanê dروست dibî bi taybetî ser Başûr û ser rojalat Gotina teva girêdayê Doktor Serdar niha ev giring e. İran yani Doktor Huner Janî ziman İran gelo vir û pêva yani eger Amerîkayê re hev bike yan jî neke mesela xeta Şîyê bikar be devam bike. Mesela tamam vê gavê hevpeymaniyê da mesela Hizbullahê wek xeta sor pêşkêş kir ama tenew nîne yani berê wekî berê me em zanin li Iraqê, li Lübnanê, Yemenê û gelek de heyanî Endonezyayê, Tacikistanê, Asya navîn gelek ciyan müdaxil bû. Bikar be vêya devam bike yani roleke herêmî bilîze an êdî ew ê jî welatekî pey berjewendiyê xwe aborî stratejîk çawa dinirxînî vêya tu çawa dibînî û her wiha em bêjin hinekî qala Kurdan jî bikî Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ê baş be. سرچاوه يعني نها براستي شر نه مثلا كيجان دولتكين دولتي تيك ببا يعني لبر چیروکتی حکایتی نراتیوی دیروکی هست کو دوی نراتیوی ده دوی چیروکی ده دو آلی هنه آلی ایران و آلی وکی بخواد بیجن یا سایونیستی شیطان پرست یا امپریالیزم تو چی بنا بکی نه مثلا نه وکی ناسنامه بری کو حتی ایجی چه با بری کو نقاش اینیزم ایجی چه با او خطه کی 1400 سال او شرکی کو دنا اسلام دهویه لسر بی خطه پیشکت یعنی امنها دناف محرم دنا تو تاسوع و عاشورا بکو دنا ایران ده پرمازن دنا گن شیعه یا حرم ده پرمازن تی پیروز کرن لسر اساسی شرکی کو 1400 سال برای او ناسنامه که آوا بو ناسنامه که کو لوی گله هاتی غدر کرن لجوی خلکی که کسی که باوی آوان بشی آیه و او ناسنامه براستی که کرد جهان مدرنو یا 100 سال 20 سال شرو پپچونان ده yani devleta Komara İslamiye İran'e ne leser esası berjewendî ne leser esası jeopolitik ne leser esası çad bejin tekeliyên cîhanî elbet bandora wan hebû bandora petrobû lê çtê herî mezin ew çîroka şîvo ku pir mezin bû di hundirê Îranê de elbet hêzên civakî hebûn Kurd hebûn jinan hebûn kesên ku bi kemîne bûne ew jî hebûne û dengê wan hebû hemû di parçeyekî ji şweşê bûn lê ew çîrok serkeft yani dema ku em li Îranê bûn her tune gotin ku ew dewlet piştî 1400 şerekî 1400 sala pêk hatiye em wisa rahet nadene sê çar zarokan yani dema ku kesên wekî min em dikevin nav hepsê yani destpêkê viya ji me re dibêjin yani hûn kî ne yani niha ew civak birastî civakê Îranê elbet pir bêviya adil e û em dizanin ki sala 2022 de şoreşa jiyan azadî de li Îranê birastî vejînekî hat jiyan kirin li Îranê û hêviyekî da her kesî yani ew dirûjmeya jiyan azadî bû be sebeb ku gel
بين باهفتو و لس بيشنكتيا او دروشمه ده بيشنكتيا هزا كردان هزا دموکراسی خواز و آزادی خواز و وکهوی خواز کردان ده همو گل هاتن باهفتو او شر براسيس لي سرو بني هفدو كر يعني ده تاني او شر او ايرشا ما هذا كلها بر اسرائيل هات كرن 2023 يعني او دسبيكي بوكو نهيلا شورشا جنازه دي كو دي لكردستان دسبيكر چو همو ولاتن هرم بلاف بو و دكاري بو بتشتكي جبوي همو هرمه نيلان كو او پیش بکه براستی یعنی او بکی هری مظن بوکو مخابن لروجاجی او روش قومی مخابن لآلین دنیا کردستان ده جمد بینن کو گلی کوزا کردان سیاستا کردان چقاسی نافت یکی ده جبرکو همو آلی ایریش یکی کرن کو جواک بکوژن براستی مثلا جنجان آزادی مثلا دوباره آواکرنا جواکی بود تشتکی کو برز گناجی گود کو دی جواک ده او بالانسي ده نماية ده نوع معادلان ده نماية يعني إسرائيل وأمريكا خواستن بناوي كوري شايبري إيران خواستن نتشتان بكن لبراستي كاريكو أبكر أو بكو أو بوتيالا جواكي سرو بني هفدو بكا وبكوجا دبير الشيء ده كو سياسة فان نها برياري ددن البته او چخار او برجواندی او لیستوکن کودنا برده هنا پر گرینگن لی او چیروک جی پیوسته او حوجه کو ام جویا جبیر نکن کو ایران کمار اسلامی ایران لسر چیروک که هاتی آوا کرن کو او چیروک جبوی اسرائیل تهلیکه هری مزنه اسرائیل گله کی 6-7 میلیون کسیه دنا مدن خوشی دجی تبلیغ هلی کی جدی هیا یعنی کلین کو باور یوان به دین یهودی هیا به شوازی که دن بلکی لبنیرن و اندزانن که یهودیان آمریکا یهودیان جینین دن زایونیزم ناپجرینه لی اسرائیل وکی ولاته کی نکاره پیش روزه به هبونا ایران بردوام بکن يعني إيران جداهية بيها دقال سعودي عربي ودقال إمارات ودقال باكستان وهنا شيء دقال تركيا يعني تركيا يعني روشا بي هناك جاواسترا دي إيران براستي مسألة كي پر گرينگا و أري نها ام بيجن كو اگر بستكي هفديتن هاتنا تشكرن لي ترامب دبي آلي دبراستي از حق دنوي كوش لحف صالة او برسكريكا و امريكا دكاريبو بشوازة كدن چارسر بكا قد نكرن كتبو ناف ليستوكين جيوبوليتيك يا جهاني دا و نها هاتي الرابشة كو ادي ايران تنينينا البت روسيا البت چين آلي كاري دكن ليش بوي چين و روسيا جي او نكار لپشتی وی حکایت وی چیلوکی کو ایران دقازه بلاف بکل هرمه لپشتی وی بسکنه ایران تسلی اساسا راستی حنکه دیگر کسی کی ناکه یعنی مثلا سر لبنان ام مدید کو چقات اصرار که جبوی کو بشک جبوی آگر بسته لبنان جی بگره و يعني دابا كنت سر مثلا كردان جي يعني جبوي مشروعات كردستان ذكر ميا بيجم براسي یک سردار دنجی دنيا هرمي دنجی دیمانیت پروبلم هیا شركة دبي بله بله کرم که شركة دبي ما بون عليه كي امبرياليزم عليه كي امريكا اسرائيل كو براستي او مداخله كو او دكن حركتا كرداجي بزاف كرداجي بزاف جالانجي بزاف زاتيجي تنكر و مثلا ما في مروفا مثلا ديمقراطية مثلا باشبونا روشا جياني بشكل نبو قد بشكل دي شبه نبو و إيران جي ام دزانكو هذا سركية الدولة إيراني كومار إسلامية إيراني دست سرکوت کرن و تنکرنا هیزن گلده
جێگرتیە بله کۆنتڕۆلکردن ئیشکەنجەکردن ئیدامکردن سورگونکردنا گەلی خۆدا ئاوا بوویە ئەلبەت گەلێ کورد دەبێ شەڕێدا هەردوو ئالیژی ناگرن لێ ڕۆژە کوردان بڕاستی وەکو گەلێکی زعیفتر لە دەولەتێ مەژیتنە پڕ خەتەرە خەتەرێکی پڕزن هەیە دەستپێکی شەڕێدا دەماکۆ دەگوتن و هێزên کوردان بکەبن بدن بەشێک ji vê şer her kes divê tiştî got ku ew dikare çi qasî xeter be ji bo Kurdan em dizanin ku di şerê cîhaniya yekemîn de aynî bi şêwazekî cudatir ji bo Ermeniya dîtin û me dît ku çi genosaydekî li ser Ermeniya hat çê û Rojavaya Kurdistanê jî elbet xuya ye yanî bû be qurban ji bo ew lîstikên hêzên navnetewî li herêmê û gelê Kurdistan bi rastî hewceyek ku yanî bi şêwazekî urgent bi şêwazekî acîl jiyana xwe ya rojane pêş bere siyaseta xwe pêş bere بله ام ویا جی استودیوی میوان خورا باخمن مجرد گلش گرینگه و از بارم روزن بیشی دیس هم ویا باخمن اسپاسیات اتکم شبو بیشتر بناته شبو آگاهیانته و دستکاریاته بله جنای نها از دخازم عالیه گنداوی دنه عالیه عربا yani وناش گلک zarar دید مثلا تنی نحرمزه مثلا عربستان سعودی قطر یکتی عربان اوانا وقت جنت توریسم بود تنی گاز و پترول نیم بو زیر قمار توریسم همونها او وان افسیر واناش نما زراره کی مازن نه کی اول احمد دشنابه yani گنداو yani rolek استراتژیک دست نخست او وران نبه نه قد تشکی جوان نبه هی زوان جی خورد به گنداو ده تزانی گنداو ده نسکا 40 تریلیون دلار پره هیا گنداو علی آبوری تاجه هزکی نونته و yani گنداو رول اویجی سر ترامپ پر زده یا قطر جی امارات جی سعودی جی yani لی اوجی ایران جی دخوازن هف بکن حتی ام بیجن دما بهاری عربان دا نکوکی آوان پر بو هم بر هواتن شرکی هم بر هف چکرینجی شرکی هم بیجن وکالت ama naha herkes biçek mecburi hevdücü bu ya. Pakistan'cı Sivanekli nükleer tatine servan ser haremi. Evci siyaseteki Amerika'ya, siyaseti Trump'a, siyaseti Amerika'yı stratejiye nuye evlekariye. Yani o heza nükleeriş dikşine alıyor ha. Naha gerek set dıştan baş zarar bikin havale Ahmet yek. Gerek bir civini NATO'yu baş bir şey opinin. Ankara civin çedi be ya. Civini NATO beşya medep, beşya 5 salda 10 salında sistema ki ali evlekari da sistema ki çava vere navzaten da avadikin evkivi derke ve holi em bejin taslavi. Yani civine ke reze ya vak hargavnine ya ke stratejik. Kaybete. Kaybet. Naha emden akudin ki jibo her heremi nav NATO jinebe hezin NATO'yu avadikin. Jibo Pasifik, jibo Roşaratan Navin, jibo Afrika, jibo Kafkasya. Yani evteki em bejin sistemeki navnete vali evlakari da de bejin küresel güvenlik sistemi jivi evki da guhertinin pir radikal heye. Rekistinin pir nu çedibin o NATO peşengi avidike. Yek ev. اره قالا گوتنا ته نبرم قالا اوید کن مثلا پاکستان عربستان سعودی مصر ترکیه ناتو یک روجلات ناوینا بابک Yani سنرجو کو هاجه beşeki hezeki roşarata navin. Beşeki hez evin. Beşeki bu hez İsrail ne hatırı? Da beşeki hez İsrail'e. Beşeki hez İran'a. Yani İrancı bir kevar nav denklemi. Bəli. Belki nana, belki 3 saat şunda, belki 2 saat şunda. Bir kevar nav denklemi. Denklemi ki nu çey bikin. Denklemi ki nu çey bikin. Herkes hem hevceyi hevdu be hem tekili olan hevduru çey be.
ev Abraham anlaşmaları ji bo wî bingeyekiye. Bence tişkildine. Nihayek Ali Eblekari NATO. Adı Ev çıkası başon. Ali Hem çu vakti. Abori. Abori jî hatta niha em bêjin bername heyani çu vakti daha jol, yani vakti nawan ye. de Abori London bûn. Niha em de naxwe didin ki vek evlekarî ji bo Abori jî ji bo navnetev da dinamikên nû derdikevin. Ji roşalata navîn, ji Afrika, ji bo Asya, ji bo Pasifik em bêjin alternatifên sermayeyê nû derdikevin. Abori, tekel Abori, hêzên Abori destê İngîlistan ta derdikeve. Beri. Ali Abori, Ali leşkeri yani eblekarî û Ali diplomasiye dizanî yekîtiya milletan, sistema yekîtiya milletan têk çû. Beli. Na sistemekî jî nû ava dikin. Ev sê xal ji bo dünyayê jî, ji bo cîhanê jî, ji bo Kurdan jî, ji bo gelan jî mana wî pir evkin em bêjin. Ji bo pêşiya me pêncî salî carekê nû ev dikin. Organize dikin, Beli. dizayn dikin. Beli. Carekedin dizayn dikin. Vema em navbera Amerika û Çînê, navbera Amerika û Rusî, rava Amerika û İsraîlî, navbera Amerika û hêzên roşarata navîn çi dikavime gerek em Tamam. pir diqet ser bi ser kirin. Beri. Naha mamoste bibore listere Skype jehene mamoste Saadettin Melle. Naha ez dixwazim veya bipirsim. Yani bi taybetî êdî ev meseleyên ku diqewimin. Yani mêvarê me ji heya niha gotin ve ji temaşe kir. Herêma me bi taybetî hinekî em bên ser harê xwe, rewşa xwe Kurdan. Kurd di van dengeyên mezin da, van hesabê mezin da gelo yê xwedan erkekî çawa bin, roleke çawa ji bo Kurda hatiye parvekirin. gelekî spas bo te û bo guhdaran û mêvanan lê bixabin min yani kesî ez ew nekirim, guhdar nekir. Mêvan heta haka çi gotin nih ez ketim ew ê berê guhdar gotinê wan, analîzê wan lê Kurdar Mamoste tenê Kurd veya bêjim yani tiştê ha gotin. Yani mesela rojlata navîn gelek denge, gelek hesab henin. û bi wê nevê eva çarenûsa Kurdan jî tesîra wê bandora wê çê dibe. Di vê çarçoveyê da tu rewşa Kurda çawa dibînî? Kurd kaxaza herî erzan ku bazar li ser wan tên kirin îro nilnihe abaya ji zû deyê û nihaka yani di rewacê di sûkê deyê bazar ser tê kirin û medît yani anha taybetî rola Tirkiye xurt dibe, a Îranê xurt dibe û her du jî dikarin bi hev re senaryan deynin helbet li dijî Kurda. Em wekû em dizanin Amerîka Trump dixwaze ji bo bazarên xwe bazarganî rojhilata navîn berde leşkerî û yani hinera xwe ya jî etimadê li ser hevpeymaniyên xwe deyne û ew jî yani Tirkiye rola wê a sereke ye û Tirkiye jî dixwaze wek koalisyonekê li dijî İsraîl çêkir bi Îran re, bi dewletên Ereb re û her wiha dîsa ew jî ji ber yani van naxokiyên govê dawê navêna Lîkûd serokatiya Netanyahu û Trump de derket ji ber Trump rastî yani li gor got Îranî dibêjin şikest divê şerê xwenî bêdawiyê de wek min got yani helwesta Kurdan mixabin gelekî lewazê taybetî got di nav xwe de
نه پروژه وانی هبش تنه نه دهندره وان هر چارپرچه کردستانه دو و یا جیل سرانسری کردستانه ev وایتر لواز دکه و ام دزانن سیاست ترکیه AKP تایبتی شافتنا کردایه ده يعني وك ناسنامه وك هبونه بنتوي لان ايرو لسوريا تقران او بروجيا اشتي لباكوري كردستان ياجي لتركيا هاتستان حتى هاكا تقابنا يعني تركيا اشارجي تسريجي كرغو ترامب نه تشك ياجي اعتمادي للسر كردي إنك ود روشة باشورة كردستاني جي ده ببينن قال لك يعني شلو أمريكيان بكردان روش عابي باشور وان لواستك دريا سمساري في وقتهم براكت وإيدي ترده إجا يعني وقت مقود خلق هاري لوازه كرد بيقو اعتماد سرخه بكن يكتي اخوي ناخوي درس بكن بري هر تشتي هر آليت خوازي ويوام بكار بينه وكرجا جواندين خوني تالبت از بينها ولود بينم يعني ترامب براستي ترامب امريكا كريه وقت كومبانيا كياجي شركات تجاري بازرگانی مخابل دروتي آخر يعني ام بكرتي مروكان بينا بيجي اجا يعني ترامب تخاز سوكا ايراني تخنا بنستيخو وسوز دايج غوسي 6 مليار دولار بله فرمو ما مستببوره اوایا ما اخوی بوج بو میوان اوا دبت دوباره بو و اسپاسیات دکم نه دکتر ام بتایبتی کردستانی داخلن تب قرار کر دکتر لقمان گلدوی ہے از خازم پرس یعنی فکروی جهیم بیم درباره عین مجاری دا فکروی جهیم بیم بله دکتر لقمان براستی تو گداری کر از بارم نه ادی مسئله حریمی جداتر بتایبتی روشا کردا دوان مسئله استراتژیک تا جو استراتژیک تا گلو روشا کردا چاتی خو یعنی منظره که چا هم دکارن تماشا بکن روشا مرحبا روشا خیر هاتی از خوازم یامل براستی مسئله چا خیادی ویدا روح بری خوب يعني یک دقيقة مسألة دنگ الجماهية بله دنگی تا باشته استودیوی ام تا گداری دکن تمام او ده مسألة ده وقت از بیجم يعني كرد رولوان چي يعني شاوا خويا دكن ده بری خوب ده بری كرد کیجان اکتور هنه او اکتور هیزاوان چیه به هیزا خود دزانن قوت آوان چیه دکارن چه بکن هاجی وان جوان هیا دنابا سیاستا هیده دنابا گوهرتنین تمام دنیای ده آستا کروی ده لهروا ده آستا هرمی ده يعني شري دمدريج لسوريا وقت امرو بري خود دي امنا نتني على قداري سوريا بو وهزين تبلي بو نتني جيران بو دربي جيران انشي مداخلها بو داوي ده روشة كوسا لبر تشاذي ميكو حكومتك ناغندي خوزال دكا ايدي كرد في كارمن حسابي خوبكن يعني ديزاين انه دكارن خاص درفت انه آوا بكن او قاسي تهلكين مزنج بو اكتورين جدا آوا بكن وقتی بریا بهتری 100 سالی شر جهانی کم تاثیر کم مزن لهرمی کرو ديزاينا جغرافيك وسياسية بهرمی بتمامی گوهران يعني لبي هلوشان امپراتوريا عثماني
کورد یەک ji hêzên sereke bûn di nav Osmanî de, di nav bürokrasiya wê de, di nav dewleta wê de. Bes di dawiya şer û dîzaynan de Kurd tune bûn. Tenê li Iraqê navê wan hat hildan wekî din nebûn. Êdî îro jî guhertin tên kirin, rast e. Îro roj li Başûrê Kurdistanê statûyek heye, li Rojavayê Kurdistanê pêvajoyeke ku jê re dibêjin îndîmaç, yanî kêm zêde teqabûlê peyva întegrasyonê dike. Birêve diçe, yani întegrasyon zêde tiştekî îfade nake. Eger bo nimûne ez bibêjim hêzên siyasî, aktörên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê rewşa xwe aheyî eger di nava van guhertinên di qewmînê kurewî de xweşik nenirxînin wê biryarên nedicî de bidin, ev ê zerarê bide wan. Bo nimûne ez vê nadibêjim. Doktor Lokman. Çima ez vê dibêjim? Bi gotina em hêzeke mezin in, bi gotina em neteweyeke kevin û qehîm in, mirov nabe neteweyeke kevin û qehîm. Netewe organizasyoneke civakî ye. بله وقتی ما هناك بسینوره از تنی ویاد خازم بیشتر یعنی نها با آوای استراتژیک دمدریش تمام روزانه ام بیشن باشور کردستان هن قیران نافخوی هن باشور روجاوا هی باشور هی باکوره اما با آوای جو استراتژیک کرد گلود کارن چی بیشن ها به چند پیوا اره زانم نمیجاره که چند پیوانه اما یعنی از بخواه بو اشارتک ام بیشن بو خاطر به برنامه Yani tişta herî mühim e ku Kurd karibin stratejiyeke neteweyî deynin berxwe. Karibin ji bo parçeyên cuda stratejiyên minîmum bi pêş bixin, hêk û li serê li hev bikin. Ev na bi gotina çê navê, yanî li Başûrê Kurdistanê çend bû 12 sal herî kêm, bêhtirî 12 salan ku hikûmetek heye û di destpêkê de li Iraqê biryardar bû, yanî karîbû tesîrê li temamê dîzayna Iraqê bike. هینا حکومتکه هفگرتی تنه هینا هیزک عسکری هفگرتی تنه هینا افداری چعبن تشتهری مهم اوش بو اکتورین کرد کاربن ده گوهرینا ده دیزاینان و هریمه ده و کروی ده اگر جیوان هبه تو لاواز به وی خلق بازار السرته بکه ابنا امر خودی ده تکیلین نابنته ویده یعنی ابنا ازو تو کسک نکارم باره ابنا امر خودی یک نگرتی بون نبون استراتژیه که هفپار ده چرچوه پروژه نتوه ده از دویجم یعنی افنا تلاواز دکن و تو کاری بی خودی جه تی بی لیستک اک تی بی لسر تی بی لیستک ورن کن و بازار ور کرن اگر تو یک دنگ بی اف سینورن بی لیستک دنگ دبن و تو جید بی اکتوره که خورتب تو دکاری خوچه بکی دناو جه خوچه بکی دناو دیزاین آنو ده اگر tiştekî giştî pir giştî bibêje lê ez ê çavdêriyek xwe ji Rojava û Başûrê Kurdistanê bibêjim nexwasim rojeke gelekî xirab û negatîv a dezinformasyona Kurd li dijî Kurd dike di medyayên civakî de heye ev na diyarê tesîrê li aktörên Kurd û yarên siyasî de de jî dike ev bi rastî tiştek gelek lawaz dike yani tu daneyên şaş bînî, tu daneyên şaş binirxînî, tê bigî encamên şaş. Tu nagî encamên rast. Aktörên Kurdî ji bo ku karibin di dîzaynan û de berjewendiyên aliyê Kurd ê minîmum biparêzin, divê biryar tiştî xwe nexapînin, daneyên rast bînin û wan daneyan binirxînin tu ser wan re bigin encaman. Eger wê rîskan jî bigirin, di ser wan daneyên ku rastin li dikarin rîskan bigirin. Eger tu rabî tu daneyan xwe bi daneyan bixapînî tê biryarên şaş bidî tê xwe bi xwe bi daneyên xwe bi analîzên xwe bixapînî biryarên nedicî de bidî biya min du qelsiyên serekeyên siyaseta Kurdan e yek jî nizane bi xwe nizane بله اسپاسیت daneyan nizane berev bike a duyan jî ew e ku di asta netewebûnê de hîna stratejiyeke hevpar tune û fonksiyonên ku karibin vê stratejiya hevpar bi pêş bixin jî ez nabînim yani nexwasim di numuneya Başûrê Kurdistanê de ez nabînim li Rojavayê Kurdistanê hêvî dikim tecrübeyek me baştir çêbe. بله دکتر لقمان کی رشبینیه که پیشکش کردم نه از این مرخت کم براستی
د چارچوبه مسئله که جو استراتژیک امتیاز آخوین تو روشا کردان چاهد بینی کرد جی نابه که امبیج استراتژیه که نو بدن برخو بله لراستی دا روشا کرد اگه بیجین روشا کرد باشه باور ناکم روشا کرد شو وقتا به وقتی یعنی کرد اکتره که مزنه دناو روجالات نامین ده اما رولاوی باندوریاوی گله کم بوه بتایبت چند سالی بوریج ده یعنی ما دو سامپلی هنه دو نمونه هنه بو ما بو کرده او دردکوی روشا ما باشه یان خرابه جه روجاوای کردستانی ما عردك مزن دستي مدابو ستاتوي كمزن تا افرينيو باكوري روجالات سوري هم دستي مدابو تابي غاوي سنورا روجالات كردستاني وستاتوي روجالات كردستاني كودر روجاوای كردستاني كودريا يعني او جواب دستي مداهيا يعني روشاما باشنية غاوا تو وك نتوا وك حكمران وك ستاتو خاك جدز ددي تو روشاتا باشنية روشاتا شكستية دیسکورس ما کردیه نه دیسکورس که برانبر خلکی دیگه بیجین حنکا بیجین درو دیگه خول بکن اما واقع مو سامه او ها روجالات روجاوای کردستانی جباشوره کردستانی وقتی ما بسیار از بیاد خازمته نه از رجعتكم يعني مثلا يعني افانا راستن اخرنا او بسيار ولام ددتو بسيار ولام دده يعني اگر درفت من بدي چند دقيقه تاني وياش بيجا از تاني خازم چه بدی سر ویا کو ریکنو ام ببینن ریکنو ببینن گناهی جذب بس ریکنو زانی ریکنو بد چند دقیقه نکاری مزاز بش ریک جو استراتژیک نوا چوا دیتا دروس کردن چوا پروژه استراتژیک یعنی دیده که استراتژیک پرسپکتیو استراتژیک کرد با سر وی پروژه استراتژیک نرین بکه دوزا کرد بشیو که گشتی یک دوزا اما ده هر پارچه که کردستانی يعني نرين جدا هنا استراتيجية جدا هنا أخافنا جدا هنا برسبكتيف جدا هنا بباوريا من فيجا في كرد لازم أو قران الديناميكي دنا رجالات ناوي دنا سياسة نتويدا هنا أو باش فهم بكن چونك أجر ما أو ديناميكي دنا رجالات ناوين ودنا سياسة الدولي بتايبتي أمريكا رابرياتيا ويديكا أجر ما أو فهمنا كين أو كود استراتيجي كود جيو استراتيجيك باش نخويني نوا باور ديكم يعني دوزا كرد برو باش دجيت ما يعني او نمونه روجاوای كردستان هنا نمونه باشوري كردستان شو صايا نيوي حاكمه لدس ده بشتي رابرسيا ريفراندومي يعني روشا باشور فيغافي جعاليه حكمراني جعاليه سياسي وجعاليه دبلوماسي ده باشنيه روشا كرد جباكوري كردستاني وصايا يعني بيفاجو دچيت اما بيفاجو انجامينه جهر عليكي كردستاني روجالات كردستاني دوخا سياسي روجالات كردستاني فيغافي بشتي شهر ما جبر قد هذه السياسي لروجالات كردستاني جبر سيناريو كي مزن سيناريو كي برمت السينا يعني او اگر وصا بردوام بك هاجمونا ايران دوباره دروز ببيتوا سر روجالات كردستاني سر هذه السياسي لباشور كردستاني لسر كامبيوا او لا يعني وكي تشارنوسا او جماعات مريم رجوي وصالدت يعني او چارنوس که پرمترسيه سر كنت بشيو كي گشتي جبر هندي ما لازم او كود جو استراتيجيك دناو روجالات ناوين دناو روشا ناوچا يعني روشا روجالات ناوين باشتر بخوين اگر او كود يعني او بيس خواستم اگر كرد دوباره او نرين استراتيجي خو نگوريت جهر عليكي كردستاني لروجالات كردستاني لباشور كردستاني جروجاوای كردستاني باكوي كردستانيش حتى دياسبوراش لازم من نرين استراتيجي خو بگورين او نرين استراتيجي چوا جگوران كاري ديناميكي د سياستا دولي و سياستا ناوچي برجوندي ما كودرينا نقطه هز خالي هزم يفاكتور هزم چنه فاكتور بهزيام چيا جالي استراتيجي او لازم جارك ديكه بيوا يعني ريهابيليتيشن بكريت اگر او ريهابيليت نكريت بنرينا من روشا ما يكرد بشوكي گشتي خراب جناح كلام كتو چه بيش يعني دردان نبيشه چه دي پیشامه وقت مجلسی نوره يعني مخابن کنه پیش میارم مخابن كردان درفتن پرمزن من داكرن بله برپسیار کردن سیاست مداری کردن رخصتینه کردن پارتی کردانه 10 سال 20 سال بره حتی هم بیجن
şerê Körfezê Qendavê Yekemîn nûdû yekan da fırsatê pir mezin ket destê Kurdan. Başûr, Bakur, Rojava, Rojhilat. Bi kemasî Rojhilat mı ama Bakur, Başûr û Rojava pir fırsat ket destê wan. Piştî jî Biharê Ereban derfetekî zêrîn ket destê Kurdan. Wek mamoste jî got Afrîn heta Kerkûk destê te de bû. Te evî ev nekir. Te nikarî destê xwe da bigirî. Çünkü yekîtiya te tune nebû. Çünkü hûn hember hebûn. Çünkü hûn perçe bûn. Herkesî ve kete ciyekî. İran kete nave, Türkiye kete nave, Suriye kete nave, Irak kete nave ve fırsatekî zêrîn bunda bû. Niha jî yekîtiya Kurdan îdî çênabe. Em evî jî gerek vekirî bêjin. Ev derket holê. Kurd yekîtî çênakin. Ev partiya me, saziya me, siyasetmedarî me nayên cem hev. Lê em dixwazin bula hember hev kar nekin. Bula zerarî nedin hev. İdî yekîtî çû. Yekîtî ma ji bo jenerasyona nû. 30 sal şunda, 5 sal şunda. Netewatî nav Kurdan jî xort dibe. Evî jenerasyonên nû hêvîdarî yekçekin. Em nabînin. Lê heta em mirinê jî çevê me vekirî here Kurd yekîtiya Kurdan çênabe. Na mixabin. Fakat em dibêjin bila alîkariya hev bikin. Bila dijminatiya hev nekin. Bila hember hev tişkin. Karekî xirab nekin. Ev jî serkeftinekî mezin e. Adı em evî jî bêj. Guhertin jî çênabe. Başûr jî çênabe, Rojava jî çênabe, Bakur jî çênabe. Siyasetê bercewandiya rêxistinî, bercewandiya malbatî ketiye bercewandiya gel. Herkes bercewandiya xwe diparêze. Kurdistan fırsatekî pir dirokî, fırsatekî pir zerînî destê wan da filîtî çû. Dema Irak tek çû, Kurd nebûn hêzekî mezin. Suriye tek çû, Kurd nebûn hêzekî mezin. Niha navendê Iraqê Baxdad dibe hêzekî giran. Kurdî de nikarin Baxdadê ra, Iraqê ra carekedin. Carekedin nikarin tişkî bikin. Colanî heteşe teröristekî mezin anîn ji Şamî danên iktidarê. Nehiştin. Niha navendê Sûrî, navendê Iraqê, navendê Tirkiye, navendê Irak xort dibe. Yani merkezî xort dibin. Ev zirarî bide gelê Kurd. Îro jî dide, sibê jî bide. Ev çar devletên dagirker dema ketibûn ev ki em bêjin kemînan ketibûn nav xeterê de gerek Kurd van fırsata cibîniya. Ev konjektür çû. İdî em ê konjektürê nû dêna xwe bidin. Belê. Günay spasiyete dikim. Spas haş. Doktor spasiyete jî dikim. û dîsa hevalê me bir ya online beşdar bûn spasiya wan jî dikim. Em hatin dawiya bernameya xwe bi rastî gelek mijarin her mijarek jî xwe serê xwe mijareke niqaşan e. Lê ev ji xwe mijara vê bernameyê ye. Di vê bernameyê de em ê gelek caran bi mêvanên xwe ra guftûgoya bikin, niqaşan bikin û li ser çêyî û neçêyiyên herêmê gelek tiştan bêjin. Lê ez dixwazim bi taybetî derbarê Kurdan da senaryoyên baş çêbin, hêvî hebe û ji we hemiyan re jî rojên hêvîdar û rojên xweşik dixwazim. Spas û mala we ava be.